Udah Yuk. kemana yuk? Tahu aja. Ya es baji. Nah, asing hujan kieu yuk dia mah es. Hujan es nama nyatu. Oh, atas nyatu tak kan es ngeunaheun dia mah. Nama. Wadi. Waduh ya hirup kieu mah dia mah. Asli ya. Ya, biasa minta hujan mah rehe. Begitu budaknya. Sing beng menang hatimu. Naon? Iya, cobek dah. Oh. Ini pakai emam mah. Oh. Kumaha urang ieu? Ih. Di barecek jasa. Ka mana deui? Aing geus mata. Lemah ya. Mana nih yuk? Di video. Aduh. Ayo. Jadi anjing plat ngeruyuk. Yang sawah bae aya. Tas mah dari ya. Jadi kemana? Sorangan bae eta. Anan. Nah, dia mah muka sawahnya. Oh, Pep. Oh, kesalahan ya di mana? Oh, lu banget nih kos keong. Asal bae deh yuk. Oh, Bos sih. keong gitu. Mayuk asal bae banget aing bang keong bae. Pugudang kalian do sarip. Oh no. Jing buknet. Gak. Pangkasep. Jadi plat. Kudu tarang lenang kieu dong ali ando cenah. Nah, dulu penting. Adang naon ge pugudang kalian do. Plat dia mah. Hauk gitu, Beugel. Dong ronggos teh ya. Mendingan ulin bae ayo. Ka mana? Ayo geus ngilu ayo. Ayo, siap. Es. Hehehe. Kedengeran iya jeung. Urang dengan anjing yuk. Yo, ngeri yo. Naon? Tenang anjing dia ting bating. Lempangan tepuk es, nganteng-nganteng. Atas saya. Ya, atuh budak aing dia mah Kudung dia saya. Bantu dia. Tengok tadi. Yuk, cingkol. Emang kan lagi tuh benangan wangi. Saya jing keur di ieu mah keur di tangan mah sialan eta lege. Lu Jing naon lagi yang dipais. teger bae da mah ngaranna ge. Udah lu, balas dendam lu. Ya, itu tuh si Pak dia udah si wangi. Oh, ini jeung si Delus gaya. Ayo sabar. Tiga. Oh, itu kembali dulu, geran lu. Geran. Bro, lambat amat. Nah, lu, budak lu kemana lu? Enggak. Cot tali lu. Dia. Menang dia. Dia. Cakal. Dia. Aing tabrak bae dia. Sepedanya bawa lu. Bawa sepeda lu. Bawa kok sepeda Ih, sangat ih. Dia geran. Ayo. Kita lain ayo. Ayo. Gerak awas euy. Dia tengah bego dia mancing bae. Pada aing bos. Geus gerani. Aing bos. Berat ieu dia. Jengkol yo. Euy wangi. Coba dibawakeun eta mah. Geran deui gua. Ih, amat mau dipaeu ge. Ya. Nabi jangan koeng dia. Berat ieu sih yo. Mana yuk, Pak?
Terus kalau ngapa yang mah? Budak itu ah. Oh, anjing. Kenapa tak? Yuk, kena gontong-gontong si Cece ta. Angkoy. Bangsat banget tadi. Ajaran aing tabrak bae aing. Oh, ini sarua es. Nyampe nyangseng aing si Bayong. Sampai nguncep dia bener. Gerakan deh lu. Nah, oh ini Gotong-gotong gini ta budak. saya itu yuk. Oh, saya tak. Cece. Oh. Ini enggak lu nih terbahaya dan. Oh no. Nonnya kan. Beran iya belum baik. Ih, bau bubu. Cuma kana ta cicing nguna. Sampuran lah. Ayo sih. Ayo samperan dulu yang main dulu ayo. Tegan. Di bes. Kalian mana kalian lo gerakan. Tangtungan. Guling kita kumaha. Pada si Pak. Tangtungan. Tunggu na priukeun. Tangtungan bae kasen. Nah, kalian dia. Kuna. Sekelahan jam sekelahan bae. Kalian. Tidak menjang aing-aingna di talian. Oke itu salah aing. Dosa. Oh, bes. Nalian aing. Ibe ko mai. Ana ang nalian aing bae. Masuk sekalian kan. Lancan yo. Sukuna tas bes ka bener nalian ge. Oh, kabugum duluan. Rasakan kau. Dia. Mampus dia. Kumbah. Ayo kan. Pero kumaha. Ayo cabut. Aing lah ke Oke, sekarang. Tata aing setik. Ayo sekodong es. Halu bae. Itu si Pak di muka aku nih si Adnan. Weh, dia kunaon? Ah, Pau. Ingat tuh. Anu ngomong naon? Nyaho ini. Arti. Oh, bukakeun cenah ge bukakeun aran. Bukakeun. Dia mege yuk. Dia bae. Dia bukakeun. Buka batu. Bukakeun dia. Oh, siap. Nih, dibuka. Mana, Yong? Masih ada lagi Itu dibuka talina. Yo, aku jelema saparo. Ayo. Dan. Kalian kieu batur. Kabur dia. Lepasan Ada begok dia. Nah, lepaskan eta nang lepaskan. Woi, kemana dia? Tahan dulu copret. Ya. Ampun. Ampun.